anak-anak mau olahraga dan lari. Yuk teman-teman, yuk. Ayo olahraga. Lalu nah, gini anak-anak, sekarang kita olahraga yuk. Kanja sama Hafi ikutin mama ya, oke? Nah, kesini, ayo tangannya Hafi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tangannya gini. 4, 1, 2, 3, 4. Nah, coba kakak sekarang, kakak ya, yang gituin mama sama Hafi. Kalanya geling-geling dah. Tuh, ya, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tangannya, tuh, tangannya. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lari, lari, lari tempat, lari di tempat. Lari di tempat. Nah, sekarang kakak ya yang mimpin, oke? Oke, kakak yang mimpin. Ya, Hafi. Sini barisnya ikutin kakak. 1, 2, itu mau kak? 1, 2, 3, 4. Oleh itu kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oleh. Anak-anak, tungguin mama. Hafi.